Hello ma'am, ma'am ngasi ini lagi info bisa koi sanamahimotors tadi ko. Jadi ma'am yang mang tu bisa koi no launch tadi koi classic 650 tu ni. Jadi kang biar details ko tu ma'am kangan jar ke. Ma'am ahamada imagi variant jan han hajar ke ko masih variant thok laga ni ko. Jadi koi hot rod item ne, classic item ne, adagi chrome item ne. Sigi wiri pa koi variant jan koi chrome je koi top line variant oi tu ni ko. Masih ne pai dagi expensive boy. Adagi magi color scheme je koi hot rod hai bersida koi red amasung blue da dual tone color lakani aduga classic sida koi teal color scheme amada lakani ko aduga top line variant je koi black chrome je oi tu ni magi color je aduga magi price ma dai on road price ma roina akoi lo sala ko video je dai ma'am hajar ke ko aduga ngi mi ase ma'am gari je kamai to we have je ma'am hajar ke ko amada koi cycle profile ni mu je cycle profile je ma sumai lai gani ko gari je adu puti yamna chawe yeng madam aduga masagi ai magi carburetor na hajar ke magi carburetor 243 kg gi carburetor ne gari je adu puti chawe aduga gari je adu su heavy weight ni ko adu one sak tang thau gi tar ga de koi gi magi weight balance tu ma de pu ba ngam gani ko to puto magi weight sim di kara koi yamna lapsang ba thau ba adagi koi city traffic ta mate me thau ba gi di yam kana di si akoi gi convenient du ro akoi gi marina lamsang da thau ba kum ba ro ne si je koi cruiser bike ni ko admaina to kan ni Sizzler je aduga magi ground clearance me am hajar ke magi ground clearance oi 154 mm gi ground clearance ni yam kana wang jin hate ko adu boji bong yo na di mamang da dum laiba kari atop da sigi chang laiba jing do akoi gi kai chu thudok ba problem leite ko aduga magi seat haisina akoi gi 800 mm gi seat height lakani aduga magi laiba akoi wheel base sisina 1475 mm gi wheel base lakani ko sida I think ron to last ge magi fuel thing se smaina u gani ko se je koi combination of akoi gi chrome amasung sigi black color da lakani aduga sigi size da akoi gi golden finish na treatment pi bani se pi se ko adigi magi fuel tank capacity sina kya lake ha kan magi fuel tank capacity je akoi gi 14.8 liters ki fuel tank capacity lakani ko aduga sigi fuel tank ro da lagum da se akoi gi classic 650 twin hair je se da smaina ibani ai magi engine ro da lak ke magi engine je akoi gi 650 gi segment da lakani adu ta ga magi unit se 647.95 cc gi akoi gi inline twin engine ni ko se le se aduga 4 stroke SOH si engine ni aduga magi cooling system sina air amasung well cool engine se lai se ko liquid cooling system se lak ye magi akoi gi gearbox na gearbox se akoi gi 6 speed ki gearbox lakani ko 1 down adigi 5 up ni aduga magi maximum se power push to guna magi power je automatic yamna power lai akoi 47.04 ps ki power push to aduga magi torque sina 52.3 newton meter torque push to ko so is a twin cylinder engine ko stylus engine gi se se de ayamba loimak akoi gi silver finish ta se de ama pe ko aduga sigi side ta se de classic 650 twin tire se de smile lai adagi som side ta sari ga laire adagi se de akoi gi pillion gi akoi foot pegs se de akoi rubber no cover to ko se de akoi gi rider gi zoom cover to akoi magi foot pegs se khajik akoi gi mamang kara ford oina smile pa le ko magi driving akor make se smile lai gani adagi maning lom da seat lom da lakom da sigi seat se customize to usum ya ne sigi maning gi akoi gi pillion gi seat se lokok pe ai aduga akoi gi single seat tang ha pe har su yai ko adu magi silencer je ani lagani ko se adu si proper akoi gi chrome finish lai je som side ta mane adagi som side ta mane ai magi exhaust sound dai tan jarke adu maning lom la chege maning gi profile lom la kum ta maning gi profile je ma smile lai gani ko sidik maning gi backlight je ma akoi gi LED da backlight dene lakani adagi side ki indicator sing se akoi LED da la halogen lakani maram di kena kana classic looks to dum pin na pai tamang ta se de halogen da dum lai ko se de akoi gi number plate ki LED kena du lai number plate housing ko se LED light lai re ma sem ka da reflector ma sama so ni har ko maning gi profile je ma smile lai ko profile dong se mamang profile je ma sumai lai gani ko sida jita uri se sida jita akoi gi LED ki headlight am lakani sida lai se manung da akoi gi ko insert ta akoi gi royalenfield gi logo de ma ugo phone ni ko si sai ja ta akoi gi LED da pai lem lakani ko side ki indicator se me halogen da lakani ko se ma ka da koi number plate housing lai re da gi si chrome finish ta akoi gi mamang gi marka che ma sumai lai ge suspension lo to las ko ma gi suspension je mamang da telescopic suspension lakani sida suspension sida reflector amusu yarokani ko adugo maning lom lakko matamda maning da twin shock absorber gi
suspension lakani ko aduga ai magi brake rom dum laksige magi brake se akoi gi mamang da disc brake lakani maning da disc brake lakani aduga mamang da na akoi 320 mm gi disc brake lakani ko aduga maning da na 300 mm gi disc brake lakani aduga dual channel ABS se lakani ko aduga ai tire rom dum laksige magi tire rom dum lakun da maning gi tire se adugi matik yamna chawpa adagi park su park adumai ko 18 inch ki tire lakani adagi sidai da akoi gi magi tire section jena 140 by 70 smai lakani ko aduga mamang om da lakpa matam da mamang da na akoi gi 19 inch maning da na akoi gi 18 lai mamang da 19 lai ko aduga magi section tire se 100 by 90 19 inch ki lakani aduga sidai da magi spoke da lakne aduna tubeless oide ko magi tire se aduga maning gi fender rom da lakpa da maning gi fender se akoi gi chrome finish da lakani ko pura metal da ne se lai se aduga magi lariba makagi swing arms na lariba akoi gi black color da lakani ko akoi instrument cluster rom la sage magi instrument cluster je sidai da akoi gi semi digital instrument cluster lakani akoi gi classic 350 da uba chamana ba akoi instrument cluster du oide ni ko si on tong sarke on tong matam da sigi site ta akoi gi tripper navigation jima sidai da yawani ko sidai da akoi gi bluetooth connect tawraga akoi turn by turn navigation duma sidai da connect tawbu yagani adai sidai da akoi gi speedometer da analog ta lai ko aduga sigi site ta sigi maka da akoi gi MID macam yauri ko sidai da fuel gas laire adagi eco adagi gear position indicator time ko ada sidai da lairiba side ki ai button jena namu matam da auto adagi trip 1 trip 2 adai todo akoi gi dakar oibe information ko dim yam yauri am todo yaw budi sidai da oide ko ai handle bar rom dum laksage magi handle bar je sidai da lakani single handle bar ko finish aduga sigi mai di am chauna sigi fariba akoi gi magi clamp sigi matung ina sidai Royal Enfield logo sidai da hape ko aduga magi handle bar jing je da ayam akoi chrome finish ayam ko ni aduga magi switch jing na rotary switch silai ko sidai na high adigi high beam low beam adigi sidai da akoi gi cycle lei button indicator adigi sidai da horn gi sound ko aduga sidai da akoi gi charging port su sidai da yawn ko magi charging port sima type C gi charging port sima langani ko type C da sima lagani clutch amasung brake lever jinje adjustable tawba yabane sidai da lai tolaisin tawraga sidai isagi preference gi matung ina sidai adjust tawba yagane sidai silver finish lai ko aduga magi akoi gi rear view mirror jisu sidai da akoi gi chrome finish simaina loi lai ko aduga gari jigi akoi gi top speed se 157 kph ki top speed ta simaina lai ko aduga gari jigi mileage ina akoi gi 31 kmpl mileage claim tawi ko adu isagi driving condition gi makha pole aduga magi price se akoi gi base variant haiba tare sidai da akoi gi hot rod haiba akoi gi variant gi wena di akoi gi 3,71,900 something smai lagani ko aduga mid variant ina sai laiba akoi gi classic haiba teal color gi wena di 3,76,500 something smai lagani aduga top of the line sidai uriba akoi gi chrome black se sigi wena di laiba price se akoi gi 3,85,700 something smai lagani ko aduga loan gi option ju nim available oigani ko moi clear se aduga matam gi dum price di changes lagani ko haiba price na fix wani haiba laite tabu handa ki laiba tha jigi wena di hai ubiriba price na adum oidoni aduna loan gi tani ni su aina pizariba thonjariba number sida akumbo tani me su adu contact tawgan tani bi yani ko royal pigi kai ko ani kai loning bole ga din contact to sambiro adu sida sida lawi ba yani ko sumai lagani me wase di video ju sana sinjara ke matkam video tenarsi take care guys